Dame i gospodo, dobro večer. Najnapred sakam da ih čestitam velitenski za praznici, Hristos Voskrese, da ste živi i zdravi, da u zdravije berige, ljubav, živostanko. Dajte ovakav se dogovorimo, da li može apene večera zajedno? Ovdje smo sobrani za drugu uvao pričina. Svakom zajedno apene. Daj da jedan korporaciju imamo ovdje. Druže, daj mi svetlo da imam publika. Daj da imam publika. Prostor jednostavno ide ovako. Drži ritam strunica.
cigaroma. Moja se vraćam i prenošam. Povarka, zlom glasom, mokra kosa pravika, zaboravam da je slišam. Povarka, ti se tvoja, možda ponavljam kade, kada iz ulica, kada nemam što je strana, da brojaš ništi ponavljam.